Shebo kifli renan shan mongo haino haicha shalo Salsa ni Bagwi sit-in demonstration wa Achukha 10,323 ni Joint Movement Committee rally claima ni kezaro Joint Movement Committee ni sit-in demonstration panda wo thang shogika TMC ni ozama kunal gos MP Shantonu Shen te shubol bumik akasong Soba claima ni bisingti no thangai tongna ni bagwi naharna ni nangnai joto manthai okok bothmano buskango tonino shebo kifli renani shan mongo ja salo haino hai Salsa ni bagwi Rajokhorni orange chomini laharo sit-in demonstration no Achukha 10,323 ni Joint Movement Committee phung damchi jorani simi sarik damba jora tongnai o khadumani phunukmung joto hapangno 10,323 phurgnai rongni manthaino tui khlaikya thumung hnei koksil jamungti saka Joint Movement Committee ni ozoma rok Like hambai pilauno nongi media hainai jungno somani bagai chini bonobostan ni ingka JMC dosa activities katalke form hainai chini bonobostan Achukha Salsa ni mara guru chini bes kambo ni 10 ni sini sari di 5 ta sara chini main uddesho ngangke jengkut ni je rai implementation government ba je khaijak mani aboni clarification layo amni ke tabuk sak jora government ni bekhakte individual chungo kono termination letter riya ko jagao takne maya ko kintu beaini babe chungno 17 mas betam yaoi school rohe ake toni rekha aun bagai jing media ne through de government sanamu chungo bu read petition ne mule bu read petition against ni nai chungno chakri ke termination laika tambai hake 58 read petition tongmani jagao oro bumung nai namani chini ani bumung ang 58 read petition kuno jaga phana maya ani bungo case bo kurei te plus ani against kuno allegation bo kurei ngangke bahake ani chakri thang jeng abo nai nani jeng already director no wani athano letter rakha takhono jeng aboni answer maya bulo jodi ho jagao ang termination ngi thang tang ngangke tangi government tawk so dara jeng termination letter remia chini post busna jagao takese kok tongo jaga 58 petition club together ke jaspen demani number implement khai honi a jaga 537/2012 ni science teacher already 4 jon borok respondent plus petitioner tongo kono termination khai dabo regular khai tongo ngangke ain jengra mania na government mania chini post na jaga kaun bagai tumung immediately chin bagai obone answer ya plus जोंनो सल्यूशन फायगे जेंते कटर आंदोलन थांनाय आ जबाते कटर चलिनाय आबो तिप्रानि जतो चिनि तिप्रासा तंनाय रगनो बचन कयनामो सुनो तामगे और 33 चिनि तिप्रासा दंगो चिनि एकमात्र इनकाम नि सोर्स गांके चिनि सेबक छि जे जागाव तिप्रासानि 33 बरक जदि जबलेस नि थांके चिनि इकोनॉमिक चिनि सोशियो इकोनॉमिक चिनि एजुकेशन जों बाहायखौ दिसु कानाय आं चिनि रिजनल पार्टी जे लिडारशिप को कयनामो सुनो मरक समस्यानो समाधान खाय angka cinti perasaan pun itu develop punya, awal bagi cinti orang आंदोलन भाई दो orang बुझिन लोगी भारी तिप्रासा जे तंगाय 10 लख तिप्रासा देबा को चिंता दिने ok साउनाय अमने आंदोलन ते कदर खाना बगै अमान खाने सुनमान ना बगै चिन लोगी तंगान बगिनाय जों बबो एवं चिन पुलिसानि मेमोरेन्डाम दंगो नं डिसकास साथलाय दिनै बोसोर जराते जानो गणअबस्था सुनाय दिनै सालसानि बगिनो जों आबाद दासुग्रानाय दरकानाय जों ते सालसानि आसुनाय जों एक्शन कि दिनै गणअबस्थानि यागलो मेमोरेन्डाम साबमिट खानि दे ए मेमोरेन्डाम साबमिट खानाय बोले जों मेडिया टी मेमोरेन्डाम साबमिट खानाय साबनो रहना बोले जों मे को पेपाराव सिटिनो खायनाय आउनरो जों मेमोरेन्डाम सिनाय जों डाइरेक्ट न हरनाय डकुमेन्ट सिनाय वान जों सामो खायनाय आथुर सिनाय आसबाय इन्यांगा बुसांग बम हाइते वा आसबाय इन्यांगा जों रिसि आदि जों वाइसा याराव खायजा अलरेडी जों हांगार खायनाय नै जों इमिडिएट जुदि जानि बुसांग चिनि कुनु प्रब्लेम इन्यांगा के जों उला रेलि हांगार खायनाय आउनरो जों डाइरेक्ट हांगार Shebo kifli renani sanmungo 10,323 Joint Movement Committee na Adongrok Salsa ni bagwi sit-in demonstration no asukmani koktuma khanaoi a salo rally claimani kezaro Joint Movement Committee ni sit-in demonstration pandao phayei sokpaikha TMC ni ozoma kunal gos MP Shantonu Shen te subol bumik akosong Rajokhora agulini simi pronomni kokthum Chini Khorang